Dobro, čak i ovaj naš svaki početak leći opušten. Postoji način predavanja gdje se još na početku uspostavi neka ograda između prisutnih. Između onoga ko drži predavanje i onih koji slušaju. A postoji onaj banalni način kada malte ne u trenu osjetimo tu lepu strujanu, osjetimo ono što je podloga jednog prijateljskog odnosa. Svaki prijateljski odnos, koji čovjek prenese u taj osjećaj smirenosti, opuštenosti i šestruko je. Koliko je ovdje poznat, dragi lica, koliko vas je ovdje koje stvarno u srcu osjećam kao prijatelj. I uvek kad dođe, a malo to nema svaki predavanje, imam vašu snagu i vam dam svoju. Kad se objedini, onda dolazi do svih lepih onih dešavanja da prate možda u tom tihom osjeću, uzemno poverenje, uzemno podršku, na kraju one hrišćanske ljubavi, ispoljava se jedinstvo pojedinačnog i zajedničkog. Jedinstvo svakog od nas, ličnosti, kao dela celine i ove celine koje živamo. Današnje predavanje je izuzetno odgovorno, izazovno, a ima neku unutarnju zanimljivost, privlačnost. Tema predavanja je biohemija ljubavi. I kad sam bila i bio Zora, kad sam u petak u Zemuću rekao koja je tema, ispred su bile neke dane, nisu to već prihvatile to kao biohemija ljubavi. Da vam kažem, ne brinite se. Govorit ću o onoj biohemiji koja je pre svega vezana za onaj središnji živčani sastav, za ono što se dešava u mozgu, zapravo u hipotalamusu, koji je tamano povezan sa hipofizom. A hipofiza upravlja sa svim ostalim hormonalnim železdama. Od tih železda u mnogo zavisi kako se osjećamo i kako nam je telesno i umno zdravo. Iz ovog ugla posmatranja da je recimo hipotalamus, taj pokretač, preko koga se preslikava sve ono što čovjek u sebi nosi na ostale hormonalne železde, na stanje celokupnog tela uma, proizilazi koliki je značaj ljubavi. Zašto to povezujem sa hipotalamusom? U hipotalamusu se stvaraju živčani prenosioci. Samo da napravimo razliku između hormona i živčanih prenosilaca, neurotransmitera. Gotovo imaju istovetan hemijski sastav. To je onaj hemijski sastav koga imaju sve organske materije utemeljene na ugljeničnim vezama. Tu je onda i kiseonik, i vodonik, i azot, i sve ostalo u manjim količinama. Znači, i hormoni i živčani prenosioci imaju sličan hemijski sastav i sastav mada im građa neke geometrijske oblike formula može biti različite. Međutim, gde je bitna razlika između hormona i živčanih prenosilaca? Mesto nastanka. Organi ili delovi tela koji stvaraju hormone, stvaraju hormonalne žlezde. Najvažnije hormonalne žlezde su epifiza, hipofiza, tiroida, timus, nadbubrežne žlezde sa pankreasom i polne žlezde. Dok živčane prenosioce i neurotransmitere stvaraju delovi živčanog sastava. U ovom slučaju za nas je bitan hipotalamus jer stvara dva bitna živčana prenosioca. To su serotonin, nazivaju ga i hormonom radosti. Međutim, on je hormon radosti
nego je živčani prenosilac radosti. I dopamin, nazivaju ga hormonom ljubavi. Opet to nije hormon, nego je živčani prenosilac. Koji je cilj ovog našeg društva? Znači, one banane spomene između stanja u kome se nalazimo, vlada hormonalnih člesta i živčanih prenosilaca. Kao inženjer, profesor informatike, težim da naše druženje, pored onog teorijskog dela, imaju i onaj praktičan dela. Ja ću vam objasniti, već objašnjavam teorijski dela. Isto tako želim da vrhunac našeg druženja bude ta sposobnost da mislimo, proizvedemo od živčane prenosioce radosti ljubav. Da ljubav utemeljimo kao trajni sadržaj našeg bića. Ljubav kao vrhunac i kao najvišu od svih vrhuna. Pre nekoliko dana pomenuo sam koje su najviše, velike, najveće i koje su velike vrline. Najveće vrline su vera, nada i ljubav. A sveti apostol Pavle u onom što se naziva himna ljubav, u onom delu iz Novog Zaveta, ljubav uzdiže kao najvišu vrlinu, kao vrh svih vrlina. Naziva je svezom savršenstava. Ljudi moji, ako ne teže od nas, da onim što je najviše među vrlinama prekrili sve ostalo i da ono je ponekad kao ljudi sustavno, ne pogreše, jednostavno ljubavlju nadkrili i nadoknadimo. Imamo ljubav, imamo sve što je previše za pisanje rajskog ritmiška. Jer duhovnici kažu, umni ljudi kažu, ono što nosimo sa one strane su sadržaj duše i svojstva duše. A najuzvišenije svojstvo duše je ljubav. I kad pomenem samu reč ljubav, zatreperite jer smo ljudska bića i najviša odlika ljudskih bića je zapravo i najviša vrlina ljubav. Šta ljubavi kažu drevni? Šta kažu drevni mudraci? Šta kažu oni od kojih potiče evropski pogled na svet? Šta kažu Grci? Oni, posmatrajući svet, određuju i mesto ljubavi u tom svijetu. Imaju 3 naziva za ljubav. To su Eros, Filija i Agama. I kroz ta 3 naziva pokriva se gotovo sve ono što možemo nazvati ljubav. Nekad sa opravdanjem, sa punim opravdanjem, a neke sa prividom da je to ljubav. Zapravo se radi o tome. Po našem učenju, hrišćanskom, a i uopšte po učenju drevnih, po porukama iz tih zemalja drevnih, svojstvo za uzvišena osjećanja ima duša. I kad kažem duša, spontano, kao svaki vas, ruku pokreće prema srcu i prema nečemu što je još značajnije, ona u železnici timus. Timus i znači majčina dušica. Zamislite da je najuzvišenija ljubav, a ljubav manja. To mesto savremena naša nauka, medicina, naziva timusom, majčinom dušicom. A drevna mudrost na to mesto postavlja čakru, znači energetski izmenjivač, koji se naziva anahata, čakra ljubavi i ravnoteže. Kako je to lijepo? Majčina dušica proizvodi hormone koji čoveka ispunjavaju određenim zadovoljstvom radnika, recimo limfocitet. A kad pri tom biohemijskom procesu
oslobodi se energija, su to egzotermne reakcije, onda ona hrani onaj energetski deo koji je Iskr nazivao energetskim delom ljubav. Znači na dušu energetski hrani ljubav, jer je ovo divna simbolika. Znači, svojstvo za ljubav ima duša. Sada prelazimo šta je zapravo erotična ljubav, šta je eros. To je kad se duši svidi predivna riječ tijelo, telesna ljepota ljubavnosti. Jer to je onda i vezano za čulo vida. I malke ne samo čulo vida učestvuje u tome. I to može da bude burna, ali prividna ljubav. To nije ljubav. U pravom smislu to reči, to je strast i nagod. I makoliko u početku strast i nagod, ili lepi, ili izazovni, ispune čoveka, uključe sve one energije koje su također prirodne. Međutim, to je ljubav kratkog vijeka. Zašto je kratkog vijeka? Makoliko te bilo lepo, bilo skladno, ono je samo trodimenzionalno. Čovjek se sasiti trodimenzionalno, navikne na njega. Sa navikom svaka lepota gubi svoju značajnost. Gledajte 15 minuta, šta ja znam, Sixtinsku kapelu, Turac umjetnosti, vrhunski iskaz, Michelangelo, uopšte, celog jednog vremena. Već posle 15 minuta čovjek osjeti zamor. Ako gledate 2 sata, to su samo znalci koji u tom delu istražuju nešto. Običan svet se zasviti, a vrhunac umetnosti nekog. Ili bilo koju strukturu, ali nažalost isto se odnosi i na žeću i zapravo na tebe uopšte. Ćemo na neki. Koliko ti svidite, nije nam ovo ostalo, žensko telo je toliko lepše od muškog, da šta ima da žaš. Kako je malo pristup. Znači to da vidim. Makoliko bilo, telo je trodimenzionalno i vremenski vrlo brzo, mesec, 2 meseca, godinu dana, glave godinu. Jednostavno čovjek navikne na to. Se navikno splašnjava i strast i navik. I splašnjava time ta prividna ljubav. Ne može ljubav se zaustavi samo na to. Ljubav traži negovanje. Neka je to svide, onaj prvi dodir bića sa bićem. Ali ako se ne razvija, ako se ne diže, nema svoju budućnost. Trajnu budućnost omogućuje tek ono što nazivamo filija. Šta je zapravo filija? To je kad duša zavoli dušu druge osobe. Kad se uzdigne ka nekoj višoj dimenziji. Zamislite, to sam vam pokazivao, koliko je jedna dimenzija skučena, to je linija. Šta možete da izvedete? Koji zaključak iz jedne dimenzije više? Nemate pojma o čemu se radi. Šta se dešava ako pokažete? Recimo, ovu stvar u 2 dimenzije. Skučeni smo samo sa nasilom. Tek u 3. dimenziji mi možemo da sagledamo celokupni sadržaj. Koliko je u odnosu na jednu dimenziju, kakve je drugu 2 dimenzije, a koliko su u odnosu na 2 dimenzije, kakve je 3 dimenzije. Zamislite sada,
kada se dignete u dimenziju svijesti, u dimenziju duše, koliko te ljubavi, koliko postaje bogato, raznolika, koliko je onda ta ljubav zanimljiva i opet otkriva nešto novo u sebi. Divne su ljubavi koje su u svojoj snazi utemeljene istine, a opet svakog dana, na svakog trenutka iznalaze neku novinu. Tu novinu i to osveženje iznalazimo zahvaljujući duši koja je zavolela dušu. U tom spajanju duša je ono bogatstvo za koje recimo Platon kaže da je ostvarenje sve veko vekova, najveće čežnje svih ljudi. Platon govori da je postojao neki veliki svemirski sudar. Neka, kako on kaže, katastrofa. I do tada duše su bile spojene. Bile su kao u našim predstavama, anđelima i arkanđelima. Anđelima i arkanđelima i višim anđelskim činovima vi imate spoj onoga što mi nazivamo muško i žensko. Tako da su oni iznad ove podele. Kao što će ostali spojene duše u tom rajskom blaženstvu biti iznad podele muško-žensko. I Platon dalje kaže, kad se desila ta svemirska katastrofa, duše su se razdvojile na mušku i na žensku. I cijela istorija ljudskih bića je zapravo istorija gdje muška traži ovu žensku dušu koja je potpuno podudarna, dopunjujući komplementarna, a ženska traži tu mušku dušu. Neka se stope dolazi do onog dubokog ljubavi prosvetljenja, ljubavi koja nadvilazi vreme i prostor našeg telesnog života. Ali postoji nešto iznad toga. Prirodna težnja čoveka, prirodna težnja ljubavi, a to smo iskusili, želja da se voli makoliko lijepio, makoliko bio bogat, izazovima, zadovoljima, uživanjima, zadovoljstvima, prolaza. Ko od nas nije poželao da se voli ljubavnost, novu večnost i da sa njim deli sve večnost. A to može samo da se postiže kada je čovjek sa trpezom ljubavi, kada se uzdigne do AGA. Šta to znači? To je ljubav duše prema duhu voljene osobe, a duh je ona naša neposredna spona sa Duhom Svetim i sa Trojicom, sa Svetom Trojicom, sa Bogom našim. Tek sa takvom ljubavlju duše prema duhu i uzdignute prema božanskoj ljubavi, mi možemo da kažemo da smo postigli zadovoljenje čežnje sve svih vekova, da smo našli osobu sa kojom ćemo u rajskim vekima provesti večnost. To je taj put. Od erosa, čuli, nagonske ljubavi, preko ljubavi duše prema duši, uzdizanje te ljubavi. I svi smo u stanju da barem u svojim snovima, a fizika i tehnologija svesti uči kako snovi postaju javni. Fizika i tehnologija svesti uči na koji način možemo da prođemo kroz san, do jave iza sna. I koliko puta kad počne ona čudesna dešavanja, kao i sinoć sa ovim porutarnim dobicima, mi se zapravo nalazimo u svetu koji je svet iza sna. Zašto kažem iza sna? Postoji ona budna stvarnost, materijalna, uzročna, posledična. A postoji ona stvarnost snova, stvarnost misaonih odnosa. U tom smislu mi prođemo kroz san, prođemo kroz one uzročno-posledične odnose i nađemo se u javi gdje zapažamo smisaone odnose koji su iznad
ove čuvne stvarnosti, u smislu ljubavi, iznad Jerosa, a čak i Ilije. Koliko smo puta ovdje, osjećajući ljubav jednom prema drugima, osjećajući hrišćansku ljubav, kad god osjećamo ljubav prema sebi, kao zahvalnost, naravno što nas je stvorio, posebno kad počnemo tu ljubav da zračimo na osobe oko nas, onda je prirodno da se ta zajednička ljubav ustiše prema Gospodu. To je naša ljubav. U tim trenucima, a to je ovaj trenutak, mi smo stvarno za trpezom ljubavi. Mi doživljavamo agape. Ima li koga od vas da ne osjeća u ovom trenutku tu toplu, predivnu nježnost koja izračuje od vas ka meni, od mene ka vama, između nas. To je jedinstvo za trpezom ljubavi. To je jedinstvo u agapeu. Sad dolazi razrešenja, priča, odgovora na jednu veliku tajnu. Razrešenje tajne teslijanske, tajne Dostojevskog. Tesla kaže, ljubav će spasiti sve. I u prenosnom smislu, i u neposrednom smislu. A Dostojevski kaže, lepota će spasiti sve. Ljubav je to. Jer smo rekli, ljubav se vezuje za lepotu, ali ona strasna, prividna, prva. A mudri kaže, mudrac iz zemalja reda, da je naša ljubav sestre, malo ne sestre priznati i svoj sadržaj proživaju kroz sve nivoje stvarnosti, a imaju duhovnu stvarnost, duševnu stvarnost, stvarnost uma kao mosta između te duševne i telesne stvarnosti. I svuda imamo ljubav, i svuda imamo ljubav. I da krenemo od materijalne stvarnosti. Gde je drugi? Ljubav je privlačenje. Materijalnu stvarnost, grubi oslik, onog najvišeg, sve sile privlačenja. Na prvom mjestu sila teže, gravitacija, zatim sila elektriciteta, elektromagnetizma i sve one sile koje su u osnovi našeg bića, a koji se temelje na toj privlačnosti. Sada dolazi do raznesenja tog trodimenzionalnog, te trodimenzionalne privlačnosti, do telesne privlačnosti, do umne privlačnosti, do privlačnost svijesti. To je ono što sam nazvao trosom. Jer osjećate koliko je preobrat, koliko je preobražena fizička privlačnost, znači čista ona, recimo sila teže gravitacija, u privlačnost tela prema telu. Zaustavlja se tu, nego se i ta privlačnost tela prema telu istančava, prolazi kroz dušu. Kako lepo, kad se strast povuče kroz dušu, da se istančava, pa postane ljubav. Od sile teže, preko telesne privlačnosti, dolazimo od najvišeg sadržaja duše, do ljubavi. I nema suštinske razlike u smislu privlačenja. Samo ispovljavanje tog privlačenja u sve višim i višim nivoima stvarnosti. Srodno je sa lepotom. Šta je materijalna stvarnost? To je zapravo, ako posmatramo zlatni presek, gde je tajna i gde je odgovorna tajna. Recimo, taj zlatni presek, koji je oličenje
simetričko, to je običan matematički odnos. Ima jednu duž, podelijete i tako, da celina kroz najduži deo je jednjaka, najduži kroz najmanji deo. To je zvano presek. Ali on kao načelo uštede, svrsishodnost, utkan i u građu kristala, od tom neorganskom svijetu, ali i u građu DNK, onaj dvostruka spirala izrazila presek. Znači, simetrija je utkana u cijelu jednu utku. Kako je mi doživljava? Kako se simetrija, koja je običan odnos, doživljava našu svijest? Doživljava se kao sklad, doživljava se kao lepota. I zašto nam je ljudski lik toliko privlačan? Ali znate, onu sliku Leonarda da vidite, sklad u skladnom preseku. I kad se suočimo sa lepotom, sa tim skladom, mi se zapravo divimo onim osnovama na kojima smo utemeljeni, na zlatnom preseku, kao iskazu svrsishodnosti, uštede naših života. I u tom smislu vidjeli ste kako požimanje postoji. Znači, kako počinje? Počinje sviđanje, ono što vidimo, a što utemeljeno na tom zlatnom preseku. Kako se razvija ljubav, kada ta strast, taj narod, koji su povodili za lepotom, prolazkom kroz dušu, stančava, se dovoditi u ono što je neuporedivo bogatije, u ljubav. I šta se sada dešava kod nas? Vidite, sve vreme sam pričao o ljubavi. Vreme je da malo probudimo u desnu moždanu stranu. A još temeljnije, pripremimo se da bi proizvodili biokemiju ili hemiju. Pa u to ime, sad počinjemo da se igramo kao deca. Sad je cilj da probudimo desnu moždanu stranu, da je uskladimo sa levom, da postignemo onu levu smirenost, a potom da sami proizvodimo taj biokemijski oslonac ljubavi. Da pobudimo hipotalamus, da stvara dopamin, hipotalamus povezan sa hipofizom i kod svih onih koji imaju, recimo, teškoće sa provodom, nije baš da ima. Što je ovo divno? Najbliža osoba, divno je već prolazi, tome se radi. Radite šta vam govori, ne znam lični namer. Radite suštinske, ne budete površni. A ne budete površni u dušu. Šalite se ruku. Gdje te bio ono? Naravno, otkud ja znam ko ima teškoće. Htio sam da kažem ovo. Ko ima teškoće zapravo ima ovog trenutka. Budeći hipotalamus, mi proizvodimo dopamin. Znate šta rade lekari da bi sputali prolarkinu hipofizu? Traju veštački dopamin. Nedostatak tog dopamina, što je veštački organizam, posle izvesnog vremena ga ne prepoznaje, mora sve više. Šta mi ovdje radi? Ljudi moji, vi ste sad puni dopamina. Osjetite jednu levu za tu vrstu. Osjećate bolu. Ako ste još bili dovoljno maštoviti, da uz ovu priču prisjetite se voljene osobe i da sve vreme slobodno pričajte, samo ovdje znate šta, kad jedan ja ću sve da saslušam, svaki šum diže učestalost moždanih talasa za 2 Hz. I ako su šumovi, onda zalog moja želja
da vas vratim onoliko stane. Zato kad neko... Šta je do planine? Slobodno, pitajte glas, samo da ne budu šumovi. Ja mogu da se isključim, ne mogu da vas pričam, da vam pričam, a da nikog od vas ne čuje. I da drži ovu učestalost koju imate. Zbog vas je ovo. Zbog vas je bitno, kad jedan priča slobodno, tužite ruku, prekinite mi kad god hoće. Ali da svi čujemo šta mi drugi kaže. Ponavljam, šumovi su nepogodni. Jedan čovjek biće ona presjeća. Kad smo nastajali, skakali smo na šumu, jer je pretila opasnost. To je ostalo u čoveku, prisvesti, posvesti. I svaki šum uznemiri tu prisvesti i posvesti. I onda, dobar deo moje želje da vas smiri, izleči, odlazi na neku drugu vezu. Evo da nastavim. Znači, da bismo utvrdili tu broj, znači ljekari daju to pamet. Ponavljam ona rečenica koju sam rekao. Međutim, to je veštački proizvod. A veštački proizvod organiza posle nekog vremena ne prepoznaje. I zaludi dava. Isto je, mi se recimo ono ravno, ajde kažem mi iz Palestine. Naš organizam naučio na hranu koja je napojena suncem. Da znate koliko je dragocena energija sunca. Jer svakim zavodom hrane koja je na suncu sazrela, mi unosimo deo sunca u sebe i ćelije su na to naravljene. Ovaj paradajz, ljudi mojih oblasti. Koliko žudim sa onim paradajzom, ja sam seljački čovjek, koliko bavo sam paradajz, levio sam paradajz, znam miris vreže, parčevci sigurno znaju, znam miris ubranog paradajza, znam kad mi isprska, ja sad ne mogu da nađem paradajz koji će da mi isprska. Ali da nastavimo priču, uporedba je sa veštačkim zapadom. Naravno, kada je čovjek prinuđen. Ali šta će vam veštački, kad smo mi sada ovdje sve vreme proizvodili? Šta radi taj dodanik? Isto kao i onaj veštači, on gleda na fitopisu, rasterećuje je prolaktina ili ovi kemijski posticaje koji bi recimo udarili na tirožinu na nadpobrežne železne. Pa to je snaga ljubavi. Osjećajući ljubav, prenosimo biohemiju ljubavi. Sa biohemijom ljubavi mi delujemo tako na formalni sastav da se trenutno rasterećujemo mnogih teškoća. Vera tvoja te izlečila, kaže naš Gospod. Vera kao i nada je sestra ljubavi. I prožetost je uz veru, ljubav te izlečila. Jer mi verujemo u ljubav, naš Gospod je čista ljubav. Svuda ćemo naći ono što je plemenito, baš to sadržaj je što je ovo bitno. Pominjem Gospoda, pominjem ljubav. Najviše ljubav, najviše majke. Ljubav koje majke. Majke Božje Bogorodice, reci to ime. Marije, a kome je zazvonio telefon? I on, sada na hvala. Ja pitam, kome je zazvonio telefon, dok je nutra ponovno zašto. To Marija, pričamo o tom isključenom ljubavi. Ljubavi prema Gospodu, koji je čista ljubav. Kako je ovo ljubav znati. Kako je ovo neposredna proizvodnja dopamina uspivanja. Nekad je taj zvuk toliko reći. Nikad nemojte da vam smeta. Hvala. Na predavanju smo. Od 7. To znači to. Idemo dalje. Sad malo kad nam da se nama poludi. Jesti mir. Još nešto, veoma se.
književnoj i verskoj baštini postoji jedno divno delo, da kažemo naša himna ljubavi. Znate ko je napisao? Slobodu Despot Stefan Zarekić. Mi se nalazimo u tom prostoru, pričamo o ljubavi. Kad se pomene ljubav, nema istaknetih dela u našoj srednjovekovnoj književnosti od slova Ljube i Stefana. A do Marije je njen suprug koji se zove Tim sam cura i nemoj da me spominješ. koji se zove Stefan, zapravo Išva. Jedan malo za mog dana. Ovo se otvorilo na najveći mogući način. Danas je Gavrilo. Da, Bogu vesi. Sabor, Arkanđel Gavrilo je zapravo Beli Anđelo. I sad Moja omenjeni lik. sad putimo onu desnu možda. Već smo je probudili, već je počelo, ali malo da utvrdimo taj dopaminski proces. Znači, osjećanje duboke smirenosti, ljubavi, mi možemo misliti preko hipotalamusa da šaljemo poruke hipofizi, a preko hipofize da upravljamo celokupnim hormonalnim sastavom, a time svim organima i delovima tela. Moć ljubavi je neopisiva moć. Evo, vidimo povodom toga ko je po datumu rođenja najbliži 30. septembru. Znate zašto 30. septembru? Zato što je to dan vere, nade i ljubavi i majke mudrosti. Neko mora. 22. september. September. 22. Još ponete neko malo i dalje, ne znam, vidimo ko je sljedeći. Koji su ima li još nekada u septembru? 15. 22. Hajde da vidimo sad da znate šta je ovdje rekao. Bože mi, ko je rekao grupisano. Malo te nesu u istoj su liniji, a skoro jedna do druga. Što već neki neki zna. Vaše ime? Kao moja najstarija Saša. Vidimo koji je u oktobru. Koji je oktobru? Evo je 20. Ima li neko bliži? 25. Ima li neko još bliži? Sad se ispojilo ono što smo tražili. Najbliži datum se vidi. Ko je to mogao da udesi? Sem ona bića, koja su sva od svetlosti, od smirenosti, od svetlosti, smirenosti i od ljubavi. Koliko je ovo? Da objasnim, se stvarno veličanstveno uspije. Ona, koja je to viša svesnost udesila da 3 osobe koje su najbliže 30. septembru, danu vere, nade i ljubavi, spontano sebi ne budu. 3 osobe, vera, nada i ljubav. Sada ja vas pitam, ko je mogao da podesi, ko to vidi prošlost, sadašnjost i budućnost,
Ko to zna ono što mi sa rodimicima viđemo u svetu, ne vidimo. Jedino ta viša anđelska sveta, anđelska svesnost. Pogledajte sad, šta se sada desi? Mogu da kažem da je naša priča toliko dobro, toliko divna, izazvala ono što smo očekivali da je izazvala. Prvo, pomen majčinske ljubavi prema Isusu Marije, zazvali Mariju prema tome. Slovo ljubve, Despot Stefan do Marije Stefan. Potražimo koje je po datumu najbliži, da ono osobe koje sede jedno do drugog. Ko zna makar na površnu matematiku, one delimitacije, raspored, recimo, ljudi da nekad sa nekim mislitim svojstvima. I matematički može da kaže, ovdje su umešali neka viša sila. Kao što su onda 4 mire sedali jedno do drugog. I sad je smisao priča neki drugo. Ljudi da se ljubav, ali ne vidi smisao ljubav. Desilo se nešto čudesno. Dojavljivanje te više anđelske svesnosti. Jer smo dostojni, loveći na najvišoj prvini koja je sve za savršenstvo, prvini ljubavi. Evo, desilo se što se desilo. Sada možemo da uradimo nešto sa kojom ćemo temeljiti tu biohemiju ljubavi, sa kojom ćemo, proizvodeći dopamin, poslati poruku hipofizi, a preko nje svim ostalim hormonalnim železdama i delovima tela šta da čine. Pre nego što se to desi, ona naša igrica, da i sa porukama koje ćete dobiti, gde će poruke ljubavi biti vrhunac, pokažemo da se desi. Znači sada onaj dobrovoljni prilog. Znači dobrovoljni prilog, 1 Tesla ili 5 Tesla. Jel može da spasu? Došla na kraj prvo. Ovo nije postepo, ti dolazi sam ja mu uzimam u prilog. Ponjel 5. Ispravno, hoće da hoće. Znači, koji slučaj ljubav dobija prvu nagradu, a to je knjiga Vladimir Vladimirović Putin. Prošli put bilo ono prelepo, dama i gospodin jedno do druge, i Jesmir dobi Vladimira Vladimirovića. Vladimir. Onaj ko je donio ovu bilčiću je stvarno Isusa. Marija donela, aplauz za Mariju. Samo 10 godina, 2007. i 2008. Neverni je proglašen
tijekom godine jer se ispostavilo da kapi medena imaju one vitamine koji su izuzeti za sputavanje najtežih bolesti. A jednom prilikom putovali smo prema Zrenjaninu, pomenuli smo neben i nešto smo zamislili, smislili da se napravi sa Milutinom plantaža na nebenu. Imaš ga? Jer nešto se radi. Normalno. To je sa naše plantaže. E sad me interesuje Sa plantaže nebena. naše Znači, Ali plantaže. naše A kuće, naš? a njihova je tamo. Da, Ali me interesuje sve, gdje su te osobe sada? Nisu prisutne. Te što smo se čuli sa telefonom. to priča sljedeće. Normalno. Pogledaj, ovo je deo našeg budućnosti. Plantaže nebena su. Plantaže koje će biti toliko tražene. Jer je ulje nebena dragoceno, ima ga mnogo manje nego što treba. Baš mi je drago i divno što je naš razgovor zaživao. Pogledajte, stvorili sliku, predstavu, pričali I da. ja sam tog znanja sa nebenima držim ovdje lepo. Kako lepo kad svet isprati odgovarajuća žena. A da vam ne pričam, sam pojam nebena. Neben, smilje, kovilje i posima su one biljke koje su simbol večitosti, trajnosti. A mi govorimo o onom uzdizanju gdje se ljubav, dodirujemo neprolazno, večito, besmrtno, rajski. To koje donao istina. A drugi put ćeš da dobiješ kapulja. Nema. Kapu. Šalim se. Pa dobro, kapu. Naravno. Pa si, pa tu. Da. A tako. Znači ovako, ko izvuče poruku ljubav, dobija knjigu Vladimir Vimirović Putin. Knjiga je dragocena jer ne odslikava samo prošlost Putina, nego nagoveštava i njegovu budućnost svijeta. Onaj ko je pročitao zna nešto više. Prva poruka koja je ostavlja, pogledajte ovo, spontano i koja je prva poruka? Sjajno. Koja je ostala poruka? Svetlo si sjajno. Kako se nešto divno svetlost pripravo, nego je bilo, pa da, došla nam boja. Bojana. Nema boja bez svetlosti, nema svetlosti bez boja. Kako ste svi rekli da će reći svetlost na novesticu, to bi Kako se sad presi? Zato što nas asociralo. Ona izreka sa istoka svetlost, sa zapada sjaj. Istok je na zapadu i tako. Pogledajte ove te. Pogledajte lepo ove te. I uporedite sa ovim. To je nevjerovatno. Nema bližih među kartica. Jer ovo odgovara ovoj. Jer ovo odgovara ovoj. To su te tutitarnosti. Misalna predstava povezuje ono što je nabilno, što je smisalno i stvara budućnost. Da ne razmišljamo da ne bi nam se ovako ne dešavalo. Da nismo pomenuli 30. septembar i blizinu dame, djevojčica, ne samo da ne bi sele jedna do druge, nego možda ne bi bile ni rođene tih dana. Jer ne zaboravite iz dimenzije uma, iz pete dimenzije, mi mislimo, verujemo na prošle događaje. Jer budućnost i prošlost u nekom opštom smislu samo je primjer naše čuvene svesti.
prirodi to ne postoji. Postoji ona dopunljivost, komplementarnost, a to je dopunljivost onoga što ima isti pravac za suprotne smere. Recimo, sadašnjost. Sve vreme može da se kreće od sadašnjosti prema budućnosti. To smo navikli. Ali vreme može da se kreće od sadašnjosti prema prošlosti. Znači imamo isti pravac, suprotne smerove. Ti suprotni smerovi u istom pravcu dopunjujući komplementarni sadržaj više celine. Razumete što? To izvuče sjaj i svetlost, imat će i uopšte poruke svetlosti, imat će 200 dinara popusta na knjige koje budu uzeti. Samo da vam kažem, to nema, Sloba je snimio i zašao i drugi deo žena uđa. Znači ono imate prvi, ovo je drugi deo. I sa tim je znači, sada izvlačimo poruke, kolik se ljubav da vidi. Pošto si ti najmlađi, ja bih te se molio, dovako uzimaš po nekoliko i daješ kome ti hoćeš. A vi dalje razgledajte, nije točno. Da te ste malo? Ne. Jel mogu ja pustiti? Tebi daje. A vi daje. Pa dajem Biljanika presleti gore. To je za vaše vreme. Udarite za vaše vreme. A dajem. Pa dajem na imi. To je red. Ega pripadim jednom drugom. Opredelite se, molim da stoji. Eci, peci, pec. Distimna vizecija, drugama lica, eci, peci, pec. Ono opredeljuje. Što ono pravo? Ako ništa drugo, priznaće se da se divno ide. Ozbiljno je ovo ide. Znate šta sam zaboravio? A ja subotom sedim. I proći hoće da Kako da ste me zamili slušali? Nema biranja. A čekaj, onda se dođe ovdje. Evo, dajte. Znate šta ste na njoj ostavili iskrivitet? Šta mislite koje? Zlatno doba, sjaj i što mi ostaviš da ono se kime se? Šta je bilo da ostavili? Jeste vi normalni? Ajde, pomimo izvlačiti. Šta se razgupljamo kad? Ne, pomimo, neko će i pot. Sve ostavi, sve na gdje. Sad vam kako je opet. Jesi. Volševniku je. Pesma su zvali volševnik. Ja obavljam priču. Isja.
možda vi privlačite tu ljubav, kao što je gospodin juče napravio ono pesmu koja je išlo ka vama. Meni se desilo čudo i da ja sam pravila 2 kudoga. Ja sam nameračila jedno srce križ, a vama jedan krug. Malo veći za rugom krug, čujem je razbila krug. I šta mi se desilo sa onim srcem? Ne znam kako je vatka bilo, dobro mi je zašlo tako da je puklo i se vidi tako da je to slovo T. I ja sam to spakovala vama, iako nije bilo vama namjeri. A Mirka je dobila krug. Ovo je toliko točno izbili. Ja, poklanjam jednoj osobi, a ta osoba ste svi. Jedna vena, sve. Amen, izmenjene smo za centar. Kako je ovo toplo i divno, da vam kažem nešto. Govorimo o hrišćanskom. Govorimo o toj trpanici koja prevazilazi bilo šta čudno, što je strasno. Poštuju onu ljubav koja je izdignuta ovim našim hrišćanom iznad Elosa. Duboko verujem da ovo srce od Marine je srce sveopšte ljubavi namenjeno svima. Duboko verujem i znati. Mogu još nešto da kažem. Ja sam mislila to, a mi se činilo da je malo, da će biti mnogo ljudi. Moje mislo bilo da mislim. Evo sada ponovo izvlačite poruke samo ko da izvuče. Recite jedan broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ovaj red dobio još po jednu poruku, a potom ovaj red, a onaj red, a ovaj red, a onaj red. Dobro šta? Počnite. Dok imaju. I oni su mogli ovaj red. Sad zahvalite, ali sam... Kako ovaj red dobio? Ovaj red. Kako smo ovo rešili? 1, 2, 3, nešto čovjek onda da Znači, prvo vi iz ovog reda, pa onda ovaj red gde je dama, pa onda onaj red gore, da pratimo simetriju. Ne. Niđo, koje je to? Ovog puta ću se ostati. Jer su i dodatne poruke podeljene. Rekli ste ovaj red, kako se razumno, pa onda ovaj gore, pa onda ovaj treći. Ovaj red dobio. E sada ovaj red.
Dominantne. Spas. Spasuje. Ne prihvatamo ovaj ucjena. Znam. Jesu sada skrivali? I da on je rekao. Pa si komplikovan, spasuje. Ništa samo to. Za sad. Za sada. Za sad. Samo da vam kažem, jedini koji je snimio ovo predavanje je vješta, stara. Tražit ćete vidjeti. Ne dam spasuje, to je moje vlasništvo. Ne dam, sebe ne dam ljudi. Ne dam sve svima koji će Da pitam, a koje drugo imate još kod najbliže? Koje drugo? Ovdje. Tamo gdje vam je nevzi, tu na oko neko stablo koje Dunja. To maltene divlja. Divlja. Ne, ovo je njima. Ne, one su one. Ali Dunja je najbliže. Je ostalo još divlja. Ali jedna da svi. Da, koji si dobio jedna. Ovo je hladnostavno. Da. Ima još jedna repas, vjerovatno simetrija. Znači, još jedan Pavlika. Inače, najdalji mi je gospodin Pavlika. Tako. Govorimo gospodin, ne o tamo. I Niđa je izvukao blagost. Šta je izvukao? Ostvarenje i blagostanje. Blagostanje. A najbliže Ivana, a malo dakle je slično. Što se zvuči? Prirodno blagostanje. Evo ga. Znate to, kad bi najbolji asimetrijski najbliže izvuku isti. Mi smo na putu prirodnog blagostanja. To je ono mnogo zlatno doba. Ko je izvukao zlatno doba? Vaše ime je? Milena. Milena ime ljubav je staro slovensku ljubav. Tako da smo blizu. Oca izvukla Samilost, pa ima čerku Milenu. Milena je izvukla, ona ima mamu. I tvoja mama ima mamu. Meni najbliže je. A sada vidimo ko je izvukao Putina. Ali da vam kažem, pošto ja sam knjigu dobila od Aleksandra na poklon, tako da pitala sam gospođu Mariju, gospođa Marija nema, ja je poklanjam. Ćoša, bravo. Ovo je tehnologija svesti. Ne mora da se trude, nego samo prenesu. Najbliža osoba i to. Da vidimo svetlost i sjaj. Ali stvarno, znači svetlost ima 200 dinara popusta, sjaj. Sjaj, bravo, Persiforma. Persiforma. Ima krčke boginje, koja
posebnog sveta. I ona je pola vremena provodila na svetlosti ovog posebnog sveta. Jer se zaljubili. Što se dođe? A inače je ćerka Zeusa i Demetra. Čini se Demetra. Demetra, kuda se Demetra. Kod Grka inače se kuda zove Persofona. Persofona. Da bi se kako je. To što je. Ima pitanja ili sa... Vidjeli ste da je čovjek u stanju da mislima usmerava događaj, usmerava dešavanje, kako u telu, tako i izvan tela. Kad je bio onaj topli vrhunac priče, kad smo preferili osjećajnu ljubav, spustila se ova smirenost, ali smirenost u naš unutarnji biokemijski. Proces je počinjao sa melatoninom, sa epifizom. Epifiza nas je otvarala da preko sahara slare do krunske čakre primamo energiju i preko drugih čakri delujemo na okruženje. I onda su počela ona dešavanja, one podudarnosti. Prvo vesele, onda malo šaljive, da ste mi sve poruke, da vam svima dao bi mi sve banati. Šta je time pokazano? Šta smo pokazali? Da smo mi, oni koji mislimo, upravljamo i procesima u telu, i procesima izvan telu. Da smo mi oni koji možemo toplinom, naslovljeni na razložnosti, znamo koliko je toplina korisna, jednostavno osjetimo ljubav prema sebi. Kao zahvalnost stvoritelju što nas je stvorio, još i svu svišenje, možemo opet prevoditi tu toplinu, proširimo našu okusnu, da osjetimo ljubav prema bližnjim, da osjetite ljubav iako ne poznajete posao. Osjetite onu samljivost da živimo izazovnim svijetom. Možemo sa tim radostnim osjećanjem još radosnije da zavapimo Gospodu, da ljubav zavapimo Bože milosti. Pomozi Gospode da volim i da budem pomoći. Pomozi Gospode da zdrav i usklađen sa tvojom savršenom promisli ostvarimo svoje težnje vekove. Uskladi nas, Gospode, sa tvojom savršenom promisli, osjećanjem ljubav, približavamo se toj promisli za našu radost, spokojan, dugovečan, zdrav život na zemlji i blažen u nebu. Molim ti se, Bogorodice, sveti Arhanđele Gabrielu, čiji nama zna, Beli Anđel. Molim vas, svi sveti, prenesite naše molitve Gospodu. A tebi, Gospode, slava i hvala. Otca, Sina, Svetoga Duha. Amin. Šta možemo da damo? Pobuđeni toplinom hrišćanskih ljubav. Možemo da kažemo mozgu, možemo da kažemo hipotalamusu, odu toplinu, proširi na hipofizu. A hipofizi kaže, temeljima su zdrav, radost. Unutarnje blagostanje koje će se preslikati u prirodno blagostanje svih nas. I kad to prirodno blagostanje bude i najbliže i najdalje u vremenskom toku u kome se pokazuje da naše telesno trajanje
samo lijepi oci, ono ukupnije postojanje, gdje se uspoljavamo kao kruna stvaranja, gdje iz tog razloga mogu vam kažem, vi ste savršeni, blistave, jedino na čoveku, na vama, na vaselom svijetu, skladno pribere sve stvarnosti, i duh, i duša, i uvijek. I to pribere u skladnom jedinstvu s tim što je za ono što se dešava, pretežnije ono što je u duhu, jer se preslikava ono što je u duši, a to iz duše ispunjeno ljubav preslikava se u materijalnu stvarnost kao blagostanje i prirodno stanje. Evo, preberite sa povišenim sadržajem i dopamina, nosioca ljubavnog zadovoljstva, govorimo o strasti, govorimo o akapeu, preberite u skladu sa serotoninom, znači trajnim povodom za radost i melatoninom, trajnim povodom za smirenje. I otkrite nešto više sebe. Sve ono što je u našoj biokemiji nalazi se u vašem imenima. Ako to vidjeli znaju, ako ste opisali dopamin, njegovo svojstvo, imenski, ono je u svim onim imenima u čuje osnovu ljubav. A to su i Ljubica, i Ljubomir, ali i Milica, i Milka, i Milena, ali isto tako kroz reč Dragošć, i Dragan, Dragica, i Srodnika. Ili ako idemo dalje, znači ovo bi bio odslik dopamina. Koji je odslik serotonina? To su imena radosti, rada, radmila, sreća. Ili pak melatonina, koji unosi sklad radi nazvanim hormonom železda i smirenje. Melatonin su sva ona imena koja imaju sebi i mira, i jezdine, i vladine, tako i zapravo imenke. Duboke biokemijske sadržaje i stanja svesti koje se nalazi. Evo, ovo je bio neki ogranak ovih razmišljanja. Pojavit će se ovdje i Ljubica. Koje? Ajde. Evo, žena je izvukla ljubav, a do nje je gospodin čija je majka Ljubica, kao se lepo pojavila. Ljubav i Ljubica su središnje. Pratite se to. Čija se još majka zove Ljubica? Ovo povećava sada. Verovatnoću da se nešto ispravlja. Da je ovdje 10 Ljubica majka. Onda pa šta, verovatnoća da Ljubica u sebi do poruke ljubavi ne bi bio ne. Ali ako je samo njegova majka Ljubica, a sebi do poruke ljubavi, to je matematički nešto. Aplauz za pitanje, za Zorana i za i za sve majke. I one koje su želele to da budu, voli promis. To su izvišene majke. Kad se molim za ulazak u rajski red, molim se majkama i svim onim ženama koji su željele to da budu Isus. Gdje da nađemo ljubav? Baš u skladu sa temom. Nam put ljubavi i preporuke. Nam put ljubavi i preporuke.
Ja imam na put ljubavi i da bliska. Mogu ja da potrebujem? Što je to lijepo? Žurio sam najdubljivim mesta. Sam imao sastanak sa plemenitim ljudima. Sa najboljim ljudima. Sretovi dani. Stvarno sam sreo i ona pita gdje je ručeni ja. Ona izvlači baš tu. Ko se sastane sa plemenitim ljudima? Sa osobama koje nam žele i koji žele i to je stvarno. Mogu ja da vas pitam nešto? Zašto najveće ljubavi sa sobom nose najveću brigu? Ako već govorimo o majčinskoj ljubavi, majke nekako najviše brinu. A to je negde povezano malo ne sa nekom nevericom, nepovericom. Zašto je to? Evo da vam kažem, što je manja vera, to je veća briga. Jer duhovna osoba, kad se nađe u toj situaciji, on jednostavno kaže, Bože, gledaj ti svoje dete, stave se njemu, a ja zbog briga ne mogu. Jer briga, to je škodno. Onome ko brine, šteti onome zbog koga se brine. Briga je loš zakonst. I kad ti dolaze osobe, kad razgovara, brinem, ti možeš da govoriš. Zašto brineš ovdje? Voli stvari. A ko voli? Razmišlja povoljno, on želi povoljno. Ne volite stvari. Isto brine suštinski kad malo brine. Ne volite jer zaboravite da brigom stvarate uslove za brigu. Šta briga? Rado se ide, dođite, živi, zdrav, živeće nešto. Ne znam da točno brige su gluposti. A obično sve se briga da rećuju nas baš te neverničke neznalice. Malo je drug odgovor, ali hoću da poštaknem u vas. Ne brigu, nego ljubav i vjeru. Možda popretno na način. Čitali ste knjigu kada se Bogan prolazio kroz sve, što je na neki način raspravljalo do života. Da sam brinuo, ko zna da bi bio i on živo, to je što bi bilo i sam. Nisam brinuo, nisam ga pogledao. Ali mogu pokušati. Čuvao energiju, da bi mogao kroz tu podršku da bi pomogli da izađe iz stanja koje ne krivo. Nisam brinuo, dao sam. I dao. I kogod brine, otkačite svoj brigu. Brige odmažu. Ne zaboravite, preosetljivost rušilačka. I za one koji su preosetljivi, i za one koji su razlog toj preosetljivosti. Preosetljivost je, neću da kažem, često po učenju lošija od neosetljivosti. Tim preosetljivim ja kažem, ne da čovjek ostavi na njih. Drugim rečima, bude neosetljiv prema njima. Vete računa o tome. Preosetljivost je pobižda na sve briga. Ovo je prekor istupavi. Sam najstariji od vas i znam što pričam. Sve sam iskusio. I brige, i preosetljivost, i odvagivao sam. Da sam bio dovoljno razuman. Šta je korisno, a šta je beskorisno. Šta me približava i sa čim uranjam udaju, a šta me odvaja, izvlači izvlači. Ljubav, umeren odnos, približava udaju. Briga, preosetljivost, udaljuje od dubokih sadržaja koji nas svi stiče. Ima li neko, sad sam se nemoći koja je preosetljiva. I koja korist od toga? Koja korist? Ajde. Proletiv, evo. Biti preosetljiva ima proletiv, više ga nemaš. Što to?
preosjetljivosti, deo onog samog mučeništva, mazohizma. Ali isto deo onoga što je mučenje drugog, sadizma. Preosjetljivost ide ruku pod ruku, baš sa tim željom da mučimo sebe i mučimo drugo. A sada hoćete da budete i mazohijski, i sadijski, gledajte da mučimo prosto. Ja se kao namještveno pričao sam, mučim se, pretredam. I jednom prilikom ja kažem, namještim se, onako kao se, da vi to radim. Ja jednom mi kažem, ja od tebe što se smiješ. Vidi da kao sada pokušavam reći što je goće. Kako će nova knjiga? Knjiga je spremna reći. Čekaj, dobili smo 3-4 primjerka, čekaj neke uz sebe. Još nema, sve je spremno biće. Nema spremno. A koji je naslov nove knjige? Uđenje skrivene sposobnosti. Tu je biće, sve je spremno. Sve znam. Da, to je. Sve. Ja li mogu da iskočim iz teme malo, jako mi je značajno. Znači, uskačemo u novu. U novu temu. Ja sam vegetarijan, volim životinje. Opredelila sam se na stojeći brak. Jako mi je teško zbog odnosa, nemarnosti, strašne stvari da se dešavaju u životinjama. Kako pomoći životinji? Kako, naravno, briga odmaže, rekli ste. Briga odmaže i to životinje, odmaže i onome ko brine. Kako pomoći životinji koja se... Koliko općina, ja vas potpuno razumijem. Kako uči neko, a vi ne možete ništa da učinite. Kako pomoći? Ne to. Ne prijavljivati, ne mislim ko što se... Teodora, sve najmlađe. Ona sad ima 7 godina, ona uopšte ne ide meso. I kad je pitamo zašto, iz ovog razloga. I sad, kaže ona Marija Boga bi voli sve da jede. Kaže, kako možeš da jedeš, ti raznim životinjama? On tebi kaže, to nije životinja, to je svinja. Tako da imate tajfon, razloga da se može da se smeje. Ova posmatra druga, razumem jednu. Moja je vodilja, ipak vodilja, Sveto pismo, jer sam vernik. Ako u Svetom pismu vi imate ono što je lanac za života, to je iznad ličnih osjećanja. I taj lanac života uključuje tu žrtvu, ranije to bila žrtva, kod nas, danas recimo, ne samo kad se, ne daj Bože bolje, nego kad se drvo seče, onaj ko seče drvo i vrši, taj će kaže, Bože, prosti, i tom biću kaže, drvo je biće, oprosti mi, ali može, znači, po našoj veri, to je deo lanca istina. To su uvek svete žrtve. I kao vernik, ne kažem da sam u pravu, ovde su lični stavovi, jednostavno to je tako kako jeste. Izbegavam da jedem meso iz raznih razloga, ali ga jedem. Potpuno vas razumem, uvažavam vaše verovatnost više u pravu nego u neviše. Mogu samo da dodam, da li potrebna mi je neka molitva za životinje koje terorišne? Da li postoji neka molitva? Kakav stav? Kakav Postoji molitva za sve stvari. Sve što je Gospod stvorio je sa ljubavlju i s razmjerom, sa merom, sa svrhom. Sve što je stvoreno je sa ljubavlju i sa svrhom. Sad, redoslijedu samilosti. Da li je čovjek iscrpio
celokupnu svoju samilost da bi pomogao čoveku bližnje, a tek onda usmerio samilost prema onom što je na listi postanja ispod čoveka. Ponekad preskačemo korake, ispoljavamo samilost prema životinjama, a zaboravili smo samilost prema čoveku. Tako je. Kod mene ipak samilost prema čoveku. I sada kad sam išao vidim na nekom tajne, da ne pričam šta. I kad usmeravam, prvo ih usmeravam prema čoveku. Ipak smo u takvom stanju da nemamo toliko vremena. Da vam kažem, na moje kuće, više ne znam koliko ima mačaka. Možda ih ima 15. Možda i više. Volim životinje. A ima ih sve u kako kuće, oni svakome spasuju mačku, možda ima i 17. Kad dođete vidjet ćete, ima jedna bila kuća. Znači, volim životinje, ali su mi preča, čeje glad. Pa se životinje šta ostane. Tako je. Ima li još pitanje? Da li postoje sudbinski ljubav? Sudbinske ljubavi. Sve su prave ljubavi. Jednim delom predodređene. Sudbinske. Kako ih razlikovati prave od? Rekao sam malo pre, ovo je jedan od ugleda posmatranja. Ako ljubav ostane, samo ljubav se razi. Da li smo zadovoljeni? Onda je to kritika. Ako se ljubav uzdiže, volimo crniti osobu i da nas voli crniti, jer onda je već to začetak onoga što smo nazvali sadržajnim pravim. Znači, tu je matematika. Što više volimo od osobe, uključujući i telo, i duh, i dušu, sve ono što ima, to je ljubav, bliža onom utvrđenju da je pravi. Ovo je jedan u knjizi Žena i ljubav, ja pišem na tome. Da se razumemo, kada se ljubav diže, kada duša voli duh, ništa se ne uskraćuje, samo se produbljuje. Voleći duh, mi volimo duh, volimo dušu, um, i uživamo u telu voljenost. Ne isključuje jedno drugo, samo produbljuje. I što je ljubav duhovnija, ljudi moji, i telesne uživanje su to cijeli. Cijelo bitija ispunjavaju čovjek. Šta volam čito, vodo podostno. Što sad dobro reći? Govorim ne samo iz znanja, s ovim godinama imam taj iskustvo. Ja vas savršeno razumijem, ali razmišljam o tome, imao sam tako neke iskustva, kaže, ali to je sudbinska ljubav, znači neka predodređena ljubav. Pa zato sam raspitala. Kada se to kako je ovo divno pitanje, kako se prepozna ta predodređena? Šta se to otkriva? Mnoga svojstva koja spajaju voljenje, da između ostalo stvarni svoj životni zadatak. Najuzvišenije to su nam date trudnosti. To su te sudbinske ljubavi koje su proizvod te više svesnosti. One svesnosti koje Tesla lepo pisao je onoga što je nazvao Aristotelovom emetelegijom. To je svo saznanje od samilosti, lepote, u svetlosti samilosti ljubavi.
kaže, znam da to jezero postoji, ali još nisam pronikao sad verovatno mjesto. Znači, ipak postoje, dajte šansu da postojite sudbinske predodređenosti, odnosno ljubavi. Moje iskustva povezane s ovom što vam nagoveštavaju da postoje. Da, nisam čula. Nagoveštavaju da postoje, jer ipak je ovo toliko ozbiljna oblast, da deo tih zaključaka izvodimo iz ličnih iskustava i iz iskustava onih sa kojima smo razgovarali o tome. Iz toga proizilazi da postoji ta usmerenost, da kroz lična spajanja zadovoljstva ostvarujemo i neko uzvišenije cilje. To je za mene neko određenje za tu ljubav-potrebnost. Ovo su lični stavovi. Kad god pričamo o ljubavi, svako je doživljava na svoj način. Vrlo je teško uopštavati bilo šta o njima. Svako ima svoj predstav, svoje iskustvo. To je jasno, zato što ja imam taj došao od jednom. Pitanje je u stvari da bi ja proverila neke pravilno. Hoćemo da odredimo temu za sreću. Sjetite se, neke lepe teme imam. Nedođe ovdje putora obećavam da ću pripremiti. Ne mora za sredu, ali za jedno od susreta može da bude tema, ali opet ste mu. Vrlo zanimljivo. A bilo je nešto u Zemunu zanimljiva tema, a ovdje nećete da nam ispričate, ali ne mogu se svetim koja je. Hajde, Zoki, pomozi. Bilo je jako intrigantno i zanimljivo. Nisam zapisao, ali ovdje nismo o tome pričali. Možete da postavite pitanje sada. Ima mnogo priča oko vas. Povezani su susret, plazme i resuricite. I delimično je odlagan proizvoditelj tog testiranja. Ono u sebi sadržava određenu energiju. Nažalost, sve što sadrži energiju pokušava da se zloupotrebi. Pokušana je zloupotreba tih opasnih mina. Jer to je, zamislite, gledila svetleća kugla u stani rasprskaz. Opet na sreću još nema dovoljno energije da bi to počinio. Inače, sam Tesla, on je začudio Fibaka Nankin, čan indijski migrac, koji dolazi u savjetovnicu. Šta je Tesla uspevao? On je uspevao ne samo da pokrije ruku zapravo elektricitetom, ili porodice, ili antenama koje imaju, da se bori odnosno, nego je usmeravao u određenom pravcu. Čak postoje zapisi da on kao kaže, on zapravo je usmerava. Rusi su to uradili, deo toga usmerenja je i u ovom automobiliću i u ovom prodiću koji vidi. Čemu se radi? On gleda sve to snop neki elektromagnet. Preko tog snopa koji je bio samo usmerivač, oblikovao energiju u obliku munje, rećemo je znao kao šali se ide u kutiju, ona uđe u kutiju, on zaklopi kutiju, zato su ga izvali čarobnjaki. I na osnovu toga, zašto povezujem to sa ovim ortićem? Vi kad vidite te probodnike, oni su u milimikronima. Znači, kad sam prvi put bio tamo, malo, da prvi mi kažu stani, šta stani, jer tu su provodnici, ja vidim hapnici, ovi provodnici kad ih ne vidim, a oko vidi ispod njega, daleko ispod njega. Ali kroz te provodnike, oni provuku takvu jačinu. To je nevjerovatno, znamo šta je otpor, znamo šta može određeni reći bilo kog materijala. Međutim, o čemu se izgleda? Stvari taj provodnik nije samo usmerivač, a struja stvara predloženje oko njega iz provodnika. Sad, na osnovu toga što je Vivekananda vidio u odnosu na otpasti, on je rekao i napisao da
da je Teslino poreklo dublje od porekla njihovog božanskog krojstva. Dublje od Višnua, Šive i Brahme. Zašto? Jer Indusi sve prirodne polje povezuju sa bogovima. Recimo, Šiva, to je razlaganje da bi se ponovo stvorio. Ponovo stvara Višnu, a Brahma sve to održava. I sad on gleda da Viščega stvori ono što je najsvetije u svim verama, a to je samo svetlost. Viščega stvorio svetlost kod Indusa. Krug znači zatvoren prostor, stvorio svetleću kuću. To je veće zapaljenje nego što navodno Sa i Baba pravi onaj prašak. To može i hemijski, postoje skušni vađe. Ali ovo, odmah pomislio, evo ga Višnu, neku stvar. Tesla, nešto puknu, ono se raspuje. Evo ga Šiva koji razara. Tesla ponovno nešto, ono se stvori, ide gdje ove kaže evo ga Brahma koji obdržava. Jednom to po svojim shvatanjima vezao, a nigde pre i posle toga nije video da neko može niti Ogini, niti Brahmani, niti Mahatme, ja nisam to učio, šta je time pokazao? Da je na neki način zapadna nauka probila dublje od njihove vere. A gde je tek hrišćanstvo, koji je iznad nauke? Takva priča, nema mnogo. Mislim da ima puno priča o susretima ruskih pilota sa tim kad su ulazili u kabine, tako, gde se vidi da je ta loptasta munja u stvari velika inteligencija, znači ponaša se inteligentno, ne ponaša se slučajno po nekim procesima. Ima priče gde čovjek ide ga prati, recimo po zemlji, pa stane on. Znači, sve što je povezano sa, recimo, plazma su odvajeni elektroni, nas povezano je i sa prenosiocima sadržaja svesti. A prenosioci sadržaja svesti, kroz ovu raspodelu, kroz to da ste bliski, dobri, po imenima, pokazuju određenu samu svesti. To je posebna. Znači, ne mislim da to ima veze s tim. Sad pogledaj. Kad je ovaj Vivekananda pomislio da je Tesla više od Boga, zašto je pomislio? Jer je možda Tesla bez antena. Nisam to da širim priču, da se počne na ovaj način Tesla bez antena, mislim upravlja i ovaj izvešti. Međutim, Zoran je to rekao. Da, to se ne reći. Da, čemu se radi? Šta bi mi Tesla poznavao to je svojstvo, nosila to sadržaja svesti. Da su oni spona naše svesnosti, ne samo sa višom anđelskom svesnosti, nego sa onim tragovima svesnosti u samom tvaru. Da je mislimo ispunjavamo. Znači oni imaju samo svest, pošto su plazmatični, pogotovo ako su neke niske energije u pitanju. Ako nastaju po stupnju najnižih učestalosti, mi smo ovdje ne pogledali u našu svest. To je proširenje. Ja sam istraživao ovo. Godina, šta sam sve radio pre 40 godina kad sam imao preko 28. 40 godina kad sam imao preko 28. Simpatično. Možete li nam kažete nešto o traktanima? Oni su meni zanimljivi zato što sam relativno skoro počela sa nešto čitam i nisu mi jasni, a negde me prilično smiruju onako kao hoće. To je potrebno srednjih naučnika, zapravo matematičare, koji se zove Malden Rock. Šta je on zapasio? Da ako jedan geometrijski oblik razvijamo, on počne da se razvija po nekim samosvojnim zakonima. Ti samosvojni zakoni dobijaju
izuzetan oblik, ali teže neredu. U jednom trenutku iz tog nereda samo uvodi se red. Tako da su fraktali i boja samo uveđena reda iz nereda. Oni se razvijaju tako što imate jedno prolazište, jedan oblik i on se na sličan način umnožava. Tako da je i fraktalna građa deo onih posticaja koji su doveli, recimo, do jednog naučnika mađarskog Gabora do predstave u holizmu, o tom jedinstvu delova i celine. Znači, on je krenuo sa fraktalima, jer u fraktalima to već je upisano. Znači, imate jedan trog, on počne da se umnožava. Ali se neusmereno umnožava i dobijete one oblike koji, kad se povežu sa bojama, ljudi moji, vi znate kako mi problem imamo preko svetlosne pojene. Recimo, nesete ime, prezime. I oni daju fraktalni oblik imenom prezime. Zapravo vaše unutarnje energetsko svojstvo, koje se rasplamsava do takvih broja. Zamislite vaše ime fraktalni oblik. Samo da nastavim priču šta je Gabor učinio, on je koristeći tu fraktalnu osnovu dobio slike, gde svaki deo te slike nosi celinu. Znači, vi sečete sliku, u onom osečku vidite celu sliku. I sečete, to je pod laserima, ima način kako se to bira. Tako da je proizvod daleko jedinstvo delova sa celinom holiza. I ona formula što sam vam pokazao, da sve konstantne stane jedan etaž, to je istignuće i fraktala i holizma do savremenih predstava jedinstva, konstante, ambine, jedinstvo, celokupne prirode sa svojim najvažnijim sačinima. To su divni nagradni gotovi skupovi. To je zapravo jedna jednačina koja postične cepanje, zapravo nagomilavanje tog osnovnog toga. To se samo umnožavaju. A je li postoje neki konkretni primjer u prirodi da su nama... Holizma i fraktala. Recimo, nadgradnja ćelije, fraktalne nadgradnje, stvaranje cvetova. I šta je u ćelijama cvetova? Ne samo da je fraktalna nadgradnja, ponavljam isko, nego je podvedena pod zlatnim presjem. Znači, em što se umnožava i što uvodi sa mogućeg reda iz nereda, sad. Kod fraktala imate ovo, imate znači pojavu i ona počinje da se razbija. Imate takozvane privlačivače atraktora. U jednom trenutku iz tog nereda neki privlačivači počinju da oblikuju stvari po nekoj novoj zakonitosti, novom redu. Šta se dešava u našoj druženju? Znači, postoji mogućnost da izvlačimo poruke. Da dođe poruke taj fraktala i ona može da se raspeti god kod. Šta radi? Mislima pokušavam da usmeri da misao bude taj privlačivač, atraktor. Da iz nereda dođe do određenog reda i ja koristim misao. Hajde malo pogledam neki dan, neću ostaviti. To neću tek pisati jer sam to već povezao sa nagradnim formom, sa nagradnim ali sve traži svoj. I se sve tu sam formom. Ljudi moji, očigledno da je vreme. Ko želi pogledati, čekajte, tema za sred, evo, o loptarskim unjama gde smo rekli. Ono što ste nam ispričali, one konstante i one jednačine, to malo razgleda. Neka bude tajna nauke o gradima. Ili u zagradi numerologije i sudbina. Ćao.